Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu, jednu zanimljivu temu ću danas da obradim. Uvodna napomena, ovaj video nema nikakve namere da kritikuje Novaka Đokovića, već ima nameru, evo je i moja drugarica Mija, već ima nameru da pokrene jednu temu, a to je izmjena poreskog sistema u Republici Srbiji. Neposredan povod za ovakav videoklip je činjenica da je Novak Đoković osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama od Republike Srbije dobio 200.000 evra kao nagradu što je dobio i njegov trener. Ovo ne bi ništa bilo čudno da se ne pojavljuje tu jedan problem u vidu poreske rezidentnosti Novaka Đokovića, odnosno da prevedem na srpski da bi razumeli kojoj državi Novak Đoković plaća porez. To nažalost nije Srbija, već Monako, koliko ja imam informacija. Što razumem Novaka Đokovića, budući da srpski poreski sistem je katastrofalan i za nas obične smrtnike, a kamoli za njih koji prihoduju velike pare. Ono što želim da kažem ovim videom je da smatram da je neophodno pokrenuti proceduru za izmenu poreske norme, za što su nadležni Ministarstvo finansija i Poreska uprava, kako bi poreski sistem bio pravičniji i za obične ljude i kako bi stimulisao Novaka Đokovića i njemu slične ljude koji reprezentuju Srbiju da joj pomognu i kroz plaćanje poreza. U komentaru mi napišite vaše mišljenje o ovoj temi i ovo će biti prvi video nakon videa o otvaranju firme o ovakvim temama i trudit ću se da što više ovakvih tema pokrijem, a na mom Instagram profilu Alexa_Pavlovic_Kosjeric imate jedan kratak post oko Rio Tinta, također s aspekta ekonomije, a ne s aspekta ekologije, u kome sam obradio proces zaštite investicija, odnosno analizu da li Rio Tinto može da tuži Srbiju. Pa me i zapratite i na Instagramu, jer ću tu više kačiti takvih sadržaja. I da zaključim ovaj video, još jednom da napomenem, nikakva kritika Novaka Đokovića, jer je on doprineo Srbiji kroz promociju kao sportista i kroz humanitarne aktivnosti, već ovaj video ima za cilj da inicira izmene propisa o porezu, kako bi se što više ljudi odlučilo da porez plaća u Srbiji. Toliko od mene za ovaj video. Like, share i subscribe. Donacije ćemo uskoro pokrenuti i još jednom toliko od mene. Pozdrav!